Hi, welcome back to my channel. I give Dr. Nihar Sinam and ngasi video sida koi Alar reduction gi video demonstration ama yeminasi. So sigi surgery se local anesthesia da tawrini under proper surgical sterile technique. Sigi procedure se hawdikana hana pasatna marking tawarni and sigi surgical preparation like betadine application and use of sterile drips, sigi piga kupize proper surgery gi damakta autoclave ka tawraga germ free oinaba bacteria free oinaba process tawraba cloth ne, and then local anesthesia kapani sim pham je pangdharani operation tawda na aroi and minute khar ngairaga operation hoba yare. So video yengminaba horase. So this is the PMA hapchali se nasal packing tawrine horen blood drop khar tholakpada nose manung da changaga nungai taba oidanaba. So mark to mafam da blade na len ba hore. Sigi blade se khuna surgical blade hai scalpel hai na so hai. Blade na len ba je bleeding khar tawbani masan tabani. So bleeding se tamadana nungai traba raga strong bleeding point am le ba khuna lerga di khuna electrocautery sizinaraga bleeding stop tawbi ai mafam da chuthokpa natraga adugi electrocautery gi blade su le aduna dum lela su yai bleeding yam thon dabida tahon dabida. Now sigi alagi huziki part to lothokra matungda mafum chana ba stitch tawu hore. So sigi stitch se layer ani da tawe ahan bazina charok pama mafum chana leina ba nose to paiba khotpa tawdana ba and manung da tawa bleeding khar lepna ba. Second layer is on the skin yam akuppa lang yam pick pani si lang je si video je da uris ne asigi lang jina mafam manga tarada koina leli mafam do pura yaiga scarless oina ba yam fine way da yam proper way da photo ne. Now left side ki mu hore. So sigi video da maybe few seconds but operation li around 30-35 minutes mu hore bane and left side ki amu hore. So koina mark tawri mafam se yam precise way da lokho ani. Lokho iba tissue se nostril ki side da zu nose ki manung rom da zu khar yauri. So sigi lokho pai chang se mi khuding ki khetnei kyam pak na kyam sang na sai mathak phaw makha phaw adadi mi gi nose ju chana na ba tawdeni. Operation tawri kan da kai mafam khar da kitang thengba khangne paiba khangi hayaga di marak ta zu hidak khar dum ka pa yai mafam do senseless ohen na ba. Sigi video de hek yung bleeding khar tawri se koina gauze pad seasonary se asis da chupsali se bleeding se yam tawbudi nate at the most 15 ml guma thongani. Sigi nose se kakpa loigre and new position da amuk chana na ba koina reposition tawdine. So sina manungi stitch happy. Manungi stitch hapa da zu kitang mathamaka oigraga di nose ki shape to distorted oi bi. So sigi manungi stitch hapa da bleeding ayamba di sina dum lep kharni. So manungi stitch lore and now skin suturing amu hore. Skin suturing to wigi sigi case seasonary se yam akupa lang ne yam fine yam kupna close tong na ba so that skin to skin approximation se yam na perfect oina ba and haying kona yaiga scar ta na ba. Sigi surgery matam sida patient si pura awake oi conscious oi pazana wari sanabi ai
So skin suturing se tangkai mu chan chale and mafam khara ani ahum watli sigi se suture tawraga sigi procedure se lawyer ni procedure se lawyer matungda minute manga tara potharaga adum yum hanbi yare recovery gi damakta hidak kharcha gani and sigi procedures di I'm talking about the Alar the rhinoplasty gi tip gumba silicone hapana tabida si side khatang tawbase sidi yam kuina pomba oigandi sidi tissue khal lokthokpani na kharpom khalaga zu piktha budo dum yam thuna evident oi but yes with every passing week and month sum phazar kani and scar visibility handar kani and after around 6 months kadi dum scar is almost invisible hadi min hek yang bada udaba sigi Alar groove sida changi toini so sigi Alar reduction haize makan ahum lai mapan rom dang extra tissue lay malaga nostril shape size se perfect oraga di mapan saruk gatang tawbu yai nostril side ta chang dabida mapan saruk sina normal oraga nostril gi hole se khar chaw oraga di nostril gi size reduce to bi sigi Alar reduction gi makan ma tawga natraga hojiki video do uli dumaina manung saruk chu pikhanba side chu khar pikhanba swain to bi so thanks a lot for watching this video again anything hiding bahang ning bale di comments ta hang biro habiro next video dong thengnar ase see you bye